Poštovani prisutni, ви посакувам добро вечер и добро дојдовте повторно на нашиот канал на Медија Центар. Драго ми е да еве вечера можеме да бидеме заедно и повторно со нашиот гостин и предавач доктор Драган Иванов, кој вечерва ќе ни зборува за како да ги надминеме анксиозноста и депресивното расположение. Верувам дека е многу интересна тема и потребна за денешно време, посебно кога владе ова пандемија и кога состојбата на нашето здравје се менува од ден во ден. Се надам дека ќе имаме добар прием на емисијата и останете со нас на нашиот канал. Добро вечер. Добро вечер, поздрав за вас и све ваши госте. Хвала. Како сте вечерас? Хвала Богу, добро вечерас. Сам још боље него прошли пут и задоволство ми што могу да будем са вама и да едну, мислим, јако важну тему поделим и да ево добием некои информације кои може до сада нисмо имали, а кои се тичу нашeg здравља. Драго ми е да сте добро и да сте са нама. Не би вам одузимал више времена, него ваше е време пред вама и можете презентацију можда само да ја проширите на целом екрану, тако да така. Е сад боље? Одлично. Добро. Evo, ja vas sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da evo imamo ovo vreme za naš susret i bit će mi zadovoljstvo da podelim informacije koje se tiču post-covid sindroma, a takođe i informacije koje su značajne za naše svakodnevno buduće zdravlje, nezavisno od toga da li smo prežali COVID ili ne. Kada smo pričali o post-covid sindromu, rekli smo da ovu epidemiju ili ovu pandemiju neminovno je pratilo anksiozno i depresivno stanje i evo pred nama je jedan zadatak da vidimo kako mi možemo pobediti to depresivno i anksiozno stanje uz pomoć nekih jednostavnih, neiskorišćenih terapijskih puteva. Pa evo opšte napomene o depresiji i depresivnom stanju. Ja bih najpre podelio. Znači, depresija je univerzalno ljudsko iskustvo kao i anksioznost. Ovaj problem ljudske duše je star isto toliko koliko i čovečanstvo. Mislim da se retko može naći neka osoba da ona nije barem na kratko osetila jedan neugodan dodir depresije i anksioznosti. Depresivno stanje je prisutno u svim kulturama, u nekim češće, u nekim ređe, ali u savremenom svetu sve više i sve češće je prisutna. Posebno kažem, u poslednjih 2-3 decenije anksioznost i depresivno stanje ispijaju u vodeće glavne zdravstvene probleme. Depresivno stanje i anksioznost predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem zbog velike učestalosti, gubitka radne sposobnosti i povećenog rizika koje ovo depresivno i anksiozno stanje sa sobom nosi, pre svega za kardiovaskularne, maligne bolesti, a takođe i druge telesne bolesti. Od 1910. godine počela se pratiti depresija i depresivno stanje. Kada kažem depresija, to je ono baš malo teže stanje, ali problem je što postoji i depresivno raspoloženje. To je ona hronična tuga, potištenost koja se javi i koja nije u takvoj težini da mi treba da pijemo lekove, a opet nam otežava i zagorčava naš život. Često to depresivno stanje, kao i anksiozno stanje, bivaju neprepoznati, a samim tim se onda ni čovek ne bori protiv toga i ne koristi nikakve puteve da bi to razrešio i pobedio to anksiozno i depresivno stanje. Mi ulazimo u razdoblje jednog depresivnog stanja. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, depresija se do 2020. godine, ovo je izveštaj od ranije, ja bih rekao posebno sada, poslednje 2 godine u vreme pandemije, postaje drugi zdravstveni problem u svetu. Prvi su kardiovaskularne bolesti, drugi zdravstveni problem jesu depresivna stanja i anksiozna stanja.
Bolovati od depresivnog stanja znači bitno veću mogućnost bitno veća mogućnost ranije smrti. Ponavljam, bolovati od depresije i patiti od depresivnih stanja i anksioznosti znači bitno veću mogućnost ranije smrti. Pokazano da žene 2 puta češće pate od depresije i depresivnih stanja u odnosu na muškarce. One sporije proizvode serotonin. Muškarci imaju takođe depresivne epizode, ali oni tu svoju tugu, melanholiju i potištenost utapaju u alkoholu i zato su muškarci 2 puta češće alkoholičari. Kada govorimo o lečenju anksioznosti i depresije i depresivnih stanja, ja bih ukazao na 3 najznačajnije metode ili najznačajnije metode, ajde tako da kažem, jednostavnije u borbi protiv ovog zdravstvenog problema. To su antidepresivni i antianksiozni medikamenti, psihoterapija, ali ono što je jako bitno i važno i treba da znamo da postoje neiskorišćeni, ali veoma delotvorni terapijski metode i putevi koje mi ne koristimo i za koje ljudi ne znaju i upravo ovo predavanje će usmeriti našu pažnju na te neiskorišćene, ali veoma delotvorne terapijske metode, odnosno terapijske puteve koje mi možemo uključiti u našu terapiju nezavisno od psihoterapeuta, odnosno od stručnjaka koji se bavi depresijom. Kako deluju ovi antidepresivni medikamenti? To ću samo kratko reći. Znači, koji je cilj i kojim mehanizmom medikamenti poboljšavaju i pomažu nam kod depresije, depresivnih stanja i anksioznosti. Na koji način? Tako što podižu koncentraciju čuvenog hormona, moždanog hormona koji se zove serotonin. Zovu ga hormon sreće. Serotonin je hormon koji kod osoba koji imaju depresivno stanje, anksioznost, pokazuje sniženu vrednost u krvi i u mozgu. Znači, ako nam se snižava koncentracija serotonina u organizmu, pre svega u mozgu, centralnom nervnom sistemu, tada se javlja anksioznost i depresivnost. Cilj medikamenata jeste da podignu koncentraciju serotonina i kako podižu koncentraciju serotonina, tako se smanjuje depresivno stanje, anksioznost i osoba izlazi iz ovog zdravstvenog problema. Začuđujuće i fascinantno kako jedan molekul može imati tako brojne i raznovrsne funkcije, a manipulacija serotoninskim aktivnostima brojna, značajna terapijska dejstva. Kako mi povećamo koncentraciju serotonina? Ne samo da će anksioznost i depresija da se prebrode, nego i brojni drugi zdravstveni problemi koji su posledica sniženih koncentracija serotonina. Ajde da se upoznamo sa nekim osnovnim činjenicama o serotoninu. Šta je njegova uloga, šta on radi, stručno se zove 5-hidroksitriptamin. Serotonin ima važnu ulogu u regulaciji brojnih psihofizioloških, emocionalnih i mentalnih funkcija. Od njega zavisi u značajnoj meri hoće li neka osoba biti vesela ili tužna, realna ili nerealna, uznemirena ili smirena, impulsivna ili staložena, emocionalno nestabilna ili emocionalno stabilna osoba. Serotonin deluje na naše društvene odnose. Pokazano je da ljudi sa niskom koncentracijom serotonina u mozgu su impulsivni, agresivni, neprilagodljivi, skloni podčinjavanju autoritetima, skloni da budu sluge pokorne, svadljivi, skloni kockanju, rizičnom ponašanju, svoju tezgobu i potištenosti, tu neku tugu i bol ublažavaju alkoholom, drogom, pušenjem, sredstvima za umirenje. Socijalne vištine su takvim osobama
slabo razvijene, pa imaju problema u komunikaciji sa drugim ljudima. Emocionalne veze su im nestabilne, uđu u vezu, brzo se raziđu, sklapaju veze, brzo ih kidaju, nisu sposobni da imaju duboke emotivne veze sa drugim osobama. Njihovi društveni odnosi obeleženi su krizama koje često upravo oni sami izazivaju. Zbog toga su manje sposobni uspostavljati dublje prijateljske i emocionalne odnose. Serotonin ima još druga brojna dejstva, ne samo na naše emocije, na našu dušu, na naše odnose, nego i na naše telo, ali ne bi više o tome govorio. Ono što bih ja hteo da usmerimo našu pažnju jeste da vidimo kako mi možemo bez medikamenata povećati koncentraciju nivoe serotonina u našem mozgu, odnosno kako istovremeno na taj način možemo prevladati depresivno raspoloženje. Dakle, serotonin je jako važan, nahvalio sam ga ovde na početku, video sam šta on sve čini, ajde da vidimo kako mi možemo na jednostavan način povećati koncentraciju ovog veoma bitnog, važnog hormona sreće. Zašto je bitno da povećamo koncentraciju i aktivnost serotonina? Zato što on stvara jedan trajan, uravnotežen osjećaj zadovoljstva, daje nam smirenost, emocionalnu stabilnost, samodisciplinu, bivamo racionalno fleksibilni, znamo da balansiramo, kad treba da popustimo, kad treba da istrajemo u našim nekim stavovima. Omogućava nam da budemo spretni u komunikaciju sa drugim ljudima, da izbegavamo sukobe, spremnost na kompromise i pomirenje, a istovremeno doslednost u etičkim stavovima i sprovođenju svojih mudrih planova. To sve radi serotonin. Zato od izuzetnog značaja da znamo šta moramo učiniti mi sa svoje strane da bi nivoi i koncentracije serotonina u našem mozgu bile veće. Pa evo, idemo redom, možete pisati, u stvari ovde ćete imati predavanje na platformi na YouTube-u, pa evo, idemo da se upoznamo sa jednim čudesnim prirodnim lekom koji povećava koncentraciju serotonina, zove se kantarion, latinski naziv Hipericum herba. Kantarion je biljka, lekovita, latinski se zove Hipericum herba, koja ima antidepresivno dejstvo, zato što povećava nivoje serotonina. Smanjuje strah i napetost, ima antianksiozno dejstvo, pomaže u razrešenju anksioznosti, reguliše poremećaj sna jer ima u sebi i melatonina, smanjuje psihosomatske tegobe, a to su upravo one tegobe koje mi osjećamo ili koje da registrujemo u našem telu, a koje su posledica onoga što se dešava u našoj emotivnoj sferi i u našoj duši. Ja imam običaj da kad dođe novembar mesec, tada počinjem da koristim kantarion. Zbog čega? Dolaze mračni, magloviti dani, dani bez sunca, kratak je dan, raspoloženje neminovno počinje polako da klizi takođe ka nekom potištenom, melanholičnom stanju. Ja uzimam kantarion kako bi povećao i serotonin i melatonin, jer nema sunca i sunčeve svetlosti koja takođe stimuliše serotonin, njegovu sintezu. I šta još? Zapazio sam da kako uzimam kantarion i kako mi je koncentracija serotonina veća, ja vidim da mogu da kontrolišem stres. Kad mi padne koncentracija serotonina, ne samo meni, nego i drugim ljudima, tada ljudi imaju običaj da kažu ili da vide, da se nerviraju zbog sitnica. Znaju da to nije razlog za nerviranje, a opet ne mogu da odole i opet ih, kao kažem, taj neki mali problem koga treba da ignorišu, on ih nadvlada i na neki način gurne u neraspoloženje, u stres, u nerviranje i tome slično. Znači, ne treba samo osobe koji su, ne treba ga samo uzimati u terapijske svrhe, nego i u preventivne svrhe. Još jedna prirodna supstanca i prirodni lek koji se javlja na ovim našim prostorima, zove se sami. Odnosno,
skraćenica SAME. To je skraćenica za jedno hemijsko jedinjenje koje se zove S-adenozil metionin. To je prirodni lek koji podstiče sintezu serotonina. Ovaj S-adenozil metionin možemo nabaviti i koristiti ga u obliku suplementa, hvala Bogu. On se nalazi i u određenim namirnicama, kao što su orasi, bademi, lešnici i drugo koštunjavo orašasto voće. Ima ga L-metionina koji stimuliše serotonin, nalazi se u semenkama, susamu, suncokretu, bundevinim semenkama, ima ga u mahunarkama, jajama, u voću u manjim količinama, ali pre svega semenke i orašasti plodovi povećavaju koncentraciju ove supstance koja stimuliše sintezu serotonina. Na našim prostorima može se nabaviti jedan preparat koji se zove 5-HTP plus SAMI. To je 5-hidroksitriptamin plus S-adenozil metionil. To je prirodni preparat koji se može naći u apotekama, može se naći preko interneta. Ja ga toplo preporučujem mojim pacijentima. Zaista povećava koncentraciju serotonina, ima antistresno dejstvo, pomaže u prevenciji depresivnih stanja, kod blagih depresije može nam pomoći, a takođe i kod anksioznosti. Hrana ima značajno mesto u borbi protiv depresivnog raspoloženja i anksioznosti, odnosno hrana nam može povećati koncentraciju serotonina u mozgu. Uloga ishrane u psihijatriji je mnogo važnija nego što se to ranije smatralo, posebno ako uzmemo u obzir da predstavlja faktor rizika na koji mi možemo jednostavno uticati. Odnosno, mi utičemo u velikom stepenu na to šta ćemo jesti, šta ne. Ne možemo promeniti možda naš posao. Teško je izbegavati ovaj stresni način života, ali na izbor hrane možemo uticati. Hajde da vidimo o čemu se tu radi. Pokazano je da se serotonin nalazi u određenim namirnicama. U kojim? U šljivama. U svežim šljivama, u suvim šljivama, u zamrznutim šljivama, u pekmezu od šljiva. Šljiva je fantastična namirnica. Nažalost, mi na ovim vašim balkanskim prostorima imamo, hvala Bogu, veliku količinu ovog voća, ali nažalost upotrebljavamo ga maltene skoro isključivo u obliku rakije, šljivovice, alkohola. Šljivovica ne sadrži serotonin. Šljiva, pekmez od šljiva, znači svakog dana 5 do 7 šljiva, to bi trebalo da bude svakog dana na našoj trpezi i da svakog dana unosimo. Znači, serotonin se nalazi i u orasima, 4 do 8 oraha dnevno možemo uzeti za doručak ili za ručak, uveče nije poželjno da ih jedemo. U paradajzu takođe se nalazi serotonin, ali u paradajzu ima i melatonina, koji takođe ima antistresno dejstvo, daje nam mentalnu energiju i snagu, telesnu energiju i snagu. Serotonina ima u bananama, pa kombinacija banane i oraha je dobra kombinacija, prija, ukusno je. Ananasa takođe sadrži serotonin, kiwi takođe. Dakle, serotonin možemo podići uz pomoć kantariona, jednog prirodnog suplementa koji se zove SAMI, uz pomoć suplementa koji sadrži i serotonin i SAMI, to je 5-hidroksitriptamin plus SAMI. Serotonin možemo podići ili uneti i uz pomoć određenih namirnica koje sam spomenuo. Serotonin možemo podići i uz pomoć hrane koja sadrži triptofan i vitamin B6. U kakvoj su vezi aminokiselina triptofan i vitamin B6? Serotonin je složeno jedinjenje, izgrađuje se od triptofana i vitamina B6. Kada unosimo putem hrane aminokiselinu triptofan i vitamin B6, tada će naš mozak dobiti ova dva gradivna materijala i od njega bez nikakvih problema za kratko vreme stvoriti serotonin. Gde ima triptofana i vitamina B6? Ima upravo u celom zrnu žitarica. Belo brašno, beli hleb i proizvodi od belog brašna ne sadrže ni triptofan niti vitamin B6. Zato treba da unosimo ove žitarice i
pored celog zrna žitarica, triptofana i vitamina B6 ima u medu i polenu, spomenutim bananama, koštunjama, voću, mahunarkama i svim onim vrstama semenki. Kada govorimo o raspoloženju, kada govorimo o našim emocijama, anksioznosti, depresivnom stanju, treba da shvatimo još jednu važnu činjenicu, da ne samo određene namirnice da povećavaju koncentraciju serotonina u mozgu i da sadrže serotonin, nego postoji hrana koja koči sintezu serotonina. I zaista, danas možemo reći da se mnogi hrane katastrofalno. Meso, odnosno životinjski proteini, sprečavaju ulazak triptofana i tirozina u mozak, što dovodi do deficita dopamina i serotonina u mozgu. Znači, u mozgu se stvara serotonin iz triptofana, a dopamin se stvara iz aminokiseline tirozina. Životinjski proteini sprečavaju prelazak ove dve bitne aminokiseline iz krvi u mozak i samim tim u mozgu nema ni serotonina dovoljno, ni dopamina. Šta radi dopamin? Dopamin stvara osjećaj zadovoljstva. On čini da se osjećamo prijatno, zadovoljno. Recimo, kada osoba na olimpijskim igrama osvoji zlatnu medalju, tada u tom trenutku stvara se jedan veliki osjećaj zadovoljstva, a taj osjećaj zadovoljstva stvara dopamin. Znači, kad dopamin se stvara u velikim količinama u našem mozgu, tada mi imamo jedan intenzivan osjećaj zadovoljstva. Stvara se, znači kada postignemo neki uspeh, stvara se takođe u onim bliskim, intimnim odnosima, ali da bi se taj osjećaj stvorio, treba nam dopamin, a da bi dopamin mogao da se sintetiše u mozgu, neophodna je aminokiselina tirozin. Ta aminokiselina neće moći u mozak ako našom iskrenom ako našom iskrenom dominira mesna ishrana, odnosno unos mesnih proteina. Serotonin je drugi hormon koji dovodi do opuštenosti, smirenosti, vedrine, o tome smo već govorili, i rezultati brojnih studija su pokazali da biljna ishrana, bogata u prirodnim, složenim ugljenim hidratima, a siromašna u proteinima, odnosno da sadrži upravo proteina koliko treba, znači biljna ishrana koja nema životinjske proteine u sebi, povećava sintezu i serotonina i triptofana. I to je hrana koja treba da dominira našom ishranom i najčešće donosi. Dokazano je stoga da vegetarijanska ishrana koja je temeljena na namirnicama biljnog porekla, stimuliše jedno vedro raspoloženje, ima antidepresivno dejstvo i stvara uslove da uživamo onda kada možemo i treba da uživamo, zahvaljujući dopaminu. Ja sam imao prilike da čujem da neki kažu i neki govore, čak i u nekim časopisima, ovako za opštu populaciju, pojavljivali su se povremeno neki članci koji kažu da osoba koja jede meso, mentalni procesi neće biti dobri, da mozak neće dobro da radi, koncentracija i inteligencija će nam padati i da uopšte mentalni procesi, mentalne sposobnosti da će nam opasti ako ne jedemo meso. Strašna zabluda, da ne kažem neku još težu reč. Evo samo jedna informacija, da evo ja pozivam u ovo predavanje da nam uđe jedan poznati čovek, gospodin i naučnik sa ovih naših prostora. To je Nikola Tesla, koji je bio vegetarijanac, tamo negde 40 godina svog života, možda i više, hranio se vegetarijanski i jedno vreme hranio se isključivo namirnicama biljnog porekla. Da li ishrana deluje na mentalne procese? Da, deluje. Kako? Time što stimuliše, a ne da predstavlja vegetarijanska biljna ishrana, da predstavlja neki rizik. Dakle, namirnice biljnog porekla, ishrana utemeljena na ovim namirnicama, predstavlja ključni korak
u postizanju vrhunskih mentalnih sposobnosti, koncentracije, pamćenja, a također i u stvaranju jednog prijatnog raspoloženja. Pokazano je da i masti deluju na naše raspoloženje. Oko 70% mozga čine masti. Znači, mozak je pre svega izgrađen od masnoća. I te masti mogu da deluju povoljno na mentalne procese, a od neke masti mogu da deluju nepovoljno. Da vidimo kako masnoće deluju na anksioznost i na depresivna stanja. Pokazano je da alfa-linoleinska kiselina ima značajno antidepresivno dejstvo. Linoleinska kiselina je omega-3 masna kiselina i to najvažnija omega-3 masna kiselina, jer je ona majka svim drugim omega-3 masnim kiselinama, odnosno možemo reći da sve omega-3 masne kiseline upravo potiču od linoleinske kiseline. Kada kažemo omega-3 masne kiseline, obično prva asocijacija jesu ribe, i to one morske ribe. Međutim, najvažniji izvor omega-3 masnih kiselina nisu morske ribe, nego namirnice biljnog porekla. Jer upravo morske ribe dobijaju ovu linoleinsku kiselinu iz algi, planktona, morske salate i onih morskog bilja. Oni uzimaju tu linoleinsku kiselinu i onda u njihovom tkivu, u njihovom organizmu stvaraju se ostale omega-3 masne kiseline. Dakle, linoleinska kiselina ima antidepresivno dejstvo zato što stimuliše sintezu serotonina. Ubrzava rad mozga, mozak brže radi, kao da imamo jedan brži kompjuter. Zamislite dve osobe koji imaju dva kompjutera, jedan je brz, jedan spor i treba da uradi jedan posao. Normalno, mnogo brže i će biti urađen posao ako je brzina tog našeg kompjutera, zvanog mozak, ako je brzina sprovođenja impulsa veća, onda će taj mozak moći mnogo više poslova da uradi i zato razmišljamo o alfa-linoleinskoj kiselini i namirnicama koje sadrže tu masnu kiselinu, jer će unos tih namirnica omogućiti nam da mozak brže radi, bit ćemo bistriji i vispreniji. Ova masna kiselina poboljšava koncentraciju, opaženje, učenje, pamćenje i rasuđivanje. Gde se nalazi? Pa evo, vraćamo se na prethodnu sliku. Nalazi se u orahu, lanenom semenu, lanenovom ulju, nalazi se u pešunovom listu, celerovom listu, zelenoj salati, nani ili menti, u zeljastom povrću, kupusu, karfiolu, brokoliju, ima takođe u avokadu i u drugim orašastim plodovima. Biljna hrana bogata je u linoleinskoj masnoj kiselini, koja ima druga brojna dejstva na naše telo. Pomaže u kontroli srčanih aritmija, deluje na jajnike dobro, na menstruacione cikluse, sprečava nagomilavanje masti na zidovima krvnih sudova, sprečava slepljivanje trombocita, prevenciju tromboze i druga dejstva. To je glavno dejstvo na raspoloženje i na anksioznost. Dokazano, pomaže u prevenciji i terapiji anksioznosti, pomaže u prevenciji i terapiji depresivnih stanja. Dakle, hrana utemeljena na namirnicama biljnog porekla ima moćna dejstva. Podsjećam vas na jednu staru knjigu, koja je danas isto aktuelna i značajna i važna, kao i u vreme kada je pisana, a to je Biblija. Šta kaže u Bibliji? Na prvim stranicama, onaj koji je stvorio čoveka, koji ga je savršeno sazdao, znao je normalno šta taj čovjek treba da jede i dao mu je uputstvo koju hranu treba da unosi. I evo što kaže prva stranica Biblije. I reče Bog, čoveče, dao sam ti sve bilje što nosi seme po svoj zemlji.
I sva drveta rodna koja nose seme, to će ti biti za hranu. I posle zelje poljsko koje raste na površini zemlje i u zemlji. Nema tu ni kulena, nema tu ni čvaraka, ni kobasica, ni eurokrema, ni sladoleda, ni čokolada. Ovo je idealna hrana i savremeni preporuke za ishranu poklapaju se upravo sa ovim starim biblijskim savetom koji je dat čoveku kako treba da se hrani. Solomon kaže jednu veličanstvenu mudrost. Ono što tvori Bog i što kaže Bog, ne može se tome ništa ni dodati, niti oduzeti. I Bog je to tako stvorio i rekao da bi mi to poštovali, a ne da bi menjali i da bi pokušavali da, kao kažem, da to izbegavamo i da se klonimo toga. Kaže, Bog tako čini da bi ga poštovali i da bi mu verovali. U borbi protiv depresivnog stanja i anksioznosti pomaže nam jedan prirodni lek koji se zove plakanje. To je prirodni način za smanjenje tuge depresivnih stanja. Suze zadrže neurohemijske supstance koje dovode do neraspoloženja. Plakanjem se odvrne slavina na našem mozgu, tako da se mozak preko suza oslobađa ovih supstanci, čime se smanjuje tuga i depresivno stanje. Normalno moramo biti oprezni, plašljivost, sklonost ka plaćenju, ka plaću, kako to neko kaže, cmizdrenje, nema terapijsko dejstvo, nego postiče tužno razmišljanje i depresivno stanje. Znači, svemu ima vreme. Ima vreme smehu, kaže Solomon, ima vreme plakanja. Kad je vreme da se plače, možemo da se isplačemo, ali plakati svaki čas i biti plašljiv, to nije rešenje. Endorfini su takođe moždani hormoni koji imaju antidepresivno dejstvo. Izazivaju euforiju i stanje blaženstva, fizičko zadovoljstvo nam donose, smanjuju apetit, otklanjaju bol, šire krvne sudove, jačaju imunološki sistem. Endorfini su vrlo značajni i kada bi nam neko sad ubrizao endorfine, mi bi se počeli smejati. Kad odemo, recimo, kada prisustujemo nekom veselom društvu i kada se tamo svi smeju, kihoću i onako imaju osmeh na licu, tada njihov mozak preplavljuju endorfini. Ako bi nam neko sad dao endorfine, mi bi se počeli onako slatko smejati. Kako stimulisati stvaranje i lučenje endorfina? Lako ljutkasti začini i namirnice, poput crnog i belog luka, bibera, opet kažem, male količine, ne preterivati, ren, đumbir, kari začin, stimulišu lučenje endorfina. Kućni ljubimci takođe postiču stvaranje i lučenje endorfina i imaju značajno dejstvo u prevenciji i pomažu u terapiji anksioznosti i depresije. Nežni intimni odnos, jer opšte dodir, milovanje, maženje, postiču lučenje serotonina, endorfina i ovog hormona oksitocina, a svi oni zajedno značajno doprinose u otklanjanju anksioznosti i depresivnog stanja. Religiozno iskustvo takođe nam pomaže u borbi protiv depresivnog stanja i anksioznosti. Razonoda, bezazlena uživanja, muzika pomaže u sintezi endorfina i oksitocina i to treba da koristimo. Normalno, nećemo slušati rekvijem da bi, ili neku rock muziku da bi se smirili. Slušat ćemo klasiku, Baha, Vivaldija, Hendla, Beethovena, Mozarta, Haydna i druge barokne i klasične kompozitore, muzičare čija muzika zaista deluje blagotvorno na naše raspoloženje. Solomon kaže da veselo srce pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti. Upravo zahvaljujući endorfinima, serotoninu, dopaminu i svim ovim mehanizmima i putevima, terapijskim putevima i metodama o kojima sam govorio, dovešće do povećane koncentracije ovih hormona. Imaćemo veselo srce koje ima značajno
i moćno terapijsko dejstvo. Nasuprot tome, žalostan duh inhibiše, koči u kostima onu tečnost, deluje na onu tečnost, kostnu srž i inhibiše sintezu imunoloških struktura i struktura koje se stvaraju u tečnom delu kostiju, odnosno u kostnoj srži. Kaže jedna izreka, čoveče, osmehni se i imaćeš prijatelja, bit ćeš omiljena osoba, bit ćeš osoba čije se društvo uvek traži, budeš li se namrštio, imaćeš samo bore. Idemo dalje. Kako se boriti protiv anksioznosti i depresije? Dokazana je povezanost povećanog obima struka i povećane sklonosti ka depresiji. Umerenost, smanjenje telesne težine pomaže nam u otklanjanju depresije i depresivnih stanja, koja su posebno u pandemiji izbila na prvo i na drugo mesto u opštoj populaciji. Gojaznost skraćuje život koliko i pušenje i zato treba da razmislimo i o umerenosti i da smislimo kako da smanjimo obim struka, odnosno da smanjimo telesnu težinu. Jedan veoma skup lek zove se sunčeva svetlost. Hristos kaže da Bog obasjava sunce svakog čoveka na ovoj zemlji. Sunčeva svetlost ima brojna terapijska poželjna dejstva. Jedno od dejstava sunčeve svetlosti jeste stimulacija sinteze i serotonina i melatonina. I zato svakog dana treba da budemo na suncu 30 do 45 minuta. Kad kažem budimo na suncu, to znači da sunčeva svetlost obasjava našu kožu u ovim periodima naše lice, a kako bude toplije i druge delove naše tela, odnosno kože. Svi oni koji imaju deficit vitamina D, skoro 100% imaju i deficit serotonina i melatonina. Deficit vitamina D je indirektni pokazatelj direktni pokazatelj deficita sunčeve svetlosti, a indirektni pokazatelj manjka serotonina u našem organizmu. Fizička aktivnost stimuliše stvaranje serotonina. Jedan od najdelotvornijih lekova protiv depresije. Posebno će delovati dobro fizička aktivnost kod osoba koje imaju depresivno raspoloženje i anksioznost, a nemaju naviku rekreacije, odnosno fizičkog vežbanja. Efekti će se javiti već posle 10-15 dana redovnog vežbanja koje dovodi do lupanja srca, lakog zamora i znojenja. Metode relaksacije nisu poželjne i delotvorne kod depresivnosti i kod depresije. Znači, fizička aktivnost, boravak na suncu, moćno antidepresivno dejstvo imaju i antianksiozno dejstvo. I vreme je da zaključimo ovo naše predavanje. Najvažniji lek i najmoćnije terapijsko, ili možemo reći dva najmoćnija terapijska dejstva, evo upravo to je 9. i 10. lek. Evo, 9. kaže ovako. Ako ste religiozni, molitva je delotvorna kod svih neraspoloženja, posebno u slučaju tuge i depresije. Ovo kaže Goleman, Daniel, pisac čuvene knjige Emocionalna inteligencija, socijalna inteligencija i fokusiranost. Najpoznatiji pisac knjiga iz ove oblasti. On je vršio istraživanja i citirao istraživanja koja kažu: ako ste religiozni, molite se. Pomaže moćno terapijsko dejstvo i moćan lek u prevladavanju anksioznosti i depresije. Za kraj, najdelotvorniji lek i najbolji recept za depresivno stanje. Ajde da čujemo o kom tom najdelotvornijem leku. Nažalost, kao da postoji nestašica ili deficit ovog leka. Ja sad ne znam da li tu kod vas ovog leka, da se on može nabaviti i doći do njega. Ja ću vam reći o kom leku je reč, a vi ćete vidjeti kako se nabavlja i kupuje taj lek. Idemo. Najdelotvorniji lek za prevladavanje anksioznosti i depresije. Zove se dobročinstvo, pomaganje drugima. Najbolji
i najefikasniji lek u popravljanju raspoloženja. Citat iz knjige Emocionalna inteligencija. Zaokupljenost sobom pothranjuje depresiju. Pomaganje drugima nas odvaja od preokupacije sobom, svojim problemima, jer nas postiče da saučestvujemo u bolu naših bližnjih. Posvetiti se volonterskom radu, pomaganju nevoljnih, napaćenih i bolesnih, prema istraživanju predstavlja najmoćniji način za promenu raspoloženja, najdelotvorniji lek za prevladavanje tuge, depresije i anksioznosti. Nažalost, i najređi lek koji se najređe primenjuje. Daniel Goleman, Emocionalna inteligencija. A evo što kaže jedan drugi lekar i jedna druga knjiga koja je puna terapijskih saveta za naš svakodnevni život. Ovako veli Gospod, sa onim koji gladuje, hleb ti svoj podeli i u kuću svoju sirotu bez stana uvedi. Kad čoveka bez odeće vidiš ili nekim starim odećama, o nekoj staroj odeći, ti ga odeni i od bližnjega svojega, kad je u nevolji, nemoj da se kloniš. Tada će svetlost tvoje kao zora sinuti, a zdravlje će tvoje brzo da procveta. Zdravlje će tvoje brzo da procveta kada? Kada hleb svoj podeliš sa gladnim, kada daš neku svoju odeću koja je lepa, a vidiš da je nekom potrebna, pokloniš nekom, kad nekom ugostiš, kaže, tada će zdravlje tvoje da procveta. Bićeš kao vrt zaliven, kao izvor kome voda ne presuši. Saosećanje leči bolje nego jedan drugi lek ili tehnologija. Saosećanje je topla i jednostavna ljudska veza između onoga koji pati i onog komu pomaže. Zagrljaj, spremnost da drugog saslušamo, čoveka koji je u problemu, pogled pun razumevanja, pogled pun sažaljenja, sve to ima značaja, ali nažalost danas se izgubilo i danas je to nestalo iz naših komunikacija usled ispraznih, nepotrebnih, često suludih aktivnosti. Biblija kaže, čoveče, raduj se sa radostima, a sa onima koji plaču, plačni. Hristos nas podsjeća da ljubimo bližnjega svojega. To je zakon. Ne samo hrišćanstva, ne samo pobožnosti, religioznosti. To je zakon koji donosi zdravlje i našem telu, i našim emocijama, i našoj duši. Ne pomažemo i nismo mi ti koji pomažemo drugome, nego je Bog bio milostiv prema nama. Dao nam je tu čast, priliku da učinimo nešto dobro za naše bližnje. Takvo delo i takva prilika kad iskoristimo, to je blagodat i milost Božja, koja pre svega deluje terapijski na nas, a da deluje takođe i hvala Bogu na one kojima mi pomažemo. Hvala Bogu, depresija i depresivno stanje mogu se prebroditi kao i anksioznost i uz pomoć zaboravljenih, neiskorišćenih terapijskih puteva koje mi možemo uključiti u prevenciju i terapiju naših problema naših bližnjih, uz normalno psihoterapiju ili neki medikament ako je potreban, iako nam to stručnjak za anksioznost i depresiju prepiše. To je to. Hvala na pažnji. Hvala i vama. Da li se čujemo? Ja vas čujem dobro. Odlično. Znači da smo otklonili kvar, to je najbitnije. Hvala vam još jednom na ovom izvrsnom predavanju i mislim da je ova večera bila baš bogata. S jedne strane smo imali hranu telesnu, a i s druge strane duhovnu hranu, ono što je potrebno današnjem čoveku. Znači u potpunosti smo dobili ono što svakome od nas treba. Da li svega imаме prašanja? Врска со анксиозноста и депресијата. Ja mislim дека доктор Иванов се потруди да не одговори на се, така да немаме некој прашање, али верувам дека можда некој од вас... Овде предавање uglavnom onako, obično nema tu nekih pitanja velikih. Ja bih samo napomenuo da ako neka osoba pije antidepresiv,
znači lek, medikament protiv depresije ili anksioznosti, da u tom slučaju ne bi trebala da uzima kantarion i onaj sami. A sve ovo drugo može slobodno da koristi. Znači, osoba koja pije medikament za depresiju ili medikament za anksioznost, neka sve ovo drugo poštuje, a kantarion neka ne uzima i neka ne uzima bez saznanja ili odobrenja doktora onaj 5-HTP, onaj 5-hidroksitiptamin, ona 2 leka prirodna suplementa koje sam spomenuo na početku predavanja. Sve ostale principe obavezno ili obavezno, potrebno i poželjno je da koristi. Pitanje gde može da se nađe taj lek sami? Preko interneta, znači, ako se ukucaju onako, evo, to je ovaj preparat, sad ću ga staviti ponovo, znači evo, stavit ću ga kako se zove i kad se ukuca, znači na internetu, evo, to je ovaj preparat. Evo. Znači, ukucate 5-HTP plus sami, tako se ukuca, pojavi se na internetu i može se preko interneta naručiti, a i apoteke ga mogu naručiti, tako da to je preparat koji se nalazi u Srbiji i u Makedoniji se može naći. Bosni takođe, u Crnoj Gori takođe. Okay. Da li ušte neko prašanje imate? Dok naši gledalci razmišljaju o pitanjima, ja sam imao jedno interesantno iskustvo, možda da kažem. Dok sam bio u Strumici, u tom delu, desilo se da sam upoznao osobu koja je već nekoliko puta pokušala da izvrši samoubistvo, jer je bila u velikoj depresiji. I baš onaj zadnji deo što ste spomenuli, iz te stare knjige smo počeli da čitamo. Ona je posle toga otišla i opet u bolnicu, ali kasnije sam čuo da se vratila svojoj porodici i da je stanje se poboljšalo. Ne mislim da je samo ovo bio razlog, verujem da su i drugih splet okolnosti koji su uticali da pomognu, ali ovaj deo je itekako bitan što ste na kraju spomenuli, da čovek je i duhovno biće kojemu je potrebna i ta duhovna hrana. Pa što da vam kažem, ovo istraživanje, znači sam Daniel Goleman nije ni ateista, nije ni religiozan, ali su rađene istraživanje su to pokazala. I uopšte kada govorimo o nekom zdravstvenom problemu, ja zastupam taj stav da bolest ili problem zdravstveni napadnemo ako treba sa medikamentom, sa čajem, sa kapima, sa prirodnim suplementom, sa hranom, sa fizičkom aktivnošću, sa molitvom, sa verom u Boga, znači sa psihoterapeutom, da će to biti psihoterapeut ili stručno svešteno lice, propovednik, pastor. Znači ja sam za to da se sve uključi u borbu protiv neke bolesti i tada je efekat najbolji. Bilo je jedno pitanje šta kod post-covid sindroma, koje probiotike, pa ja sam za to da se uzima recimo 1-2 kutije jednog probiotika, posle uzmemo drugu vrstu, znači nekoliko vrsta probiotika treba izmenuti, zato što na taj način ćemo obogatiti bakterijsku floru sa različitim probioticima. Ja obično uzimam 2 kutije jednog probiotika, pa 2 kutije drugog, pa onda 2 kutije trećeg probiotika i na taj način obogaćujem svoju bakterijsku floru. Da li tu pomažu jogurt probiotik? Mislim da to više to reklamni trik. Najbolji je način, kefir da i probiotski suplementi. I kefir. Kiseli kupus. Ali kefir je mnogo bolje nego jogurt, pogotovo ako mi taj kefir sami budemo pravili. Ali ipak mnogima kefir ne prija i ja ga baš mojom stomaku ne prija. Ja sam za to da progutamo probiotik, to je sigurnije.
I normalno organsku hranu da jedemo ako uopšte možemo doći do organske hrane. Hvala. Дали му уште некое прашање? Ви благодариме на вашето драгоцено време. Još više smo zahvalni doktoru Draganu Ivanovu što se toliko dao sebe. Znam da posle radnog vremena da ste iscrpljeni, umorni, ali ste toliko sveže delovali u ovom predavanju i iscrpno nam izneli ovu temu, tako da vam od Znate srca... evo, reći ću, ja sam, treba držim predavanje, jeste umor, rekao sam, Bože, pomozi. Ja kad odem u hitnu pomoć, kad sam radio u hitnoj pomoći, kad sam radio u urgentnom centru, u šok sobi, ja uvijek kažem, Bože, pomozi mi. Sad sam došao ovde, seo sam rekao, Bože, daj mi energije i snage, pomozi mi da ovo predavanje ne bude uspavljujuće, nego da bude antidepresivno i da evo, znači ono što ja pričam, evo, to sam primenio, hvala Bogu i zadovoljstvo mi je da sam imao priliku i da iz Novog Sada za minut jedan dođem do Makedonije i meni je vrlo drag uopšte i taj narod i ta regija i jako mi je drago da možemo s pomoću ovih tehničkih sredstava da iskomuniciram i da eto uspostavim odnos sa meni dragim narodom iz Makedonije. Nek vas Bog blagoslovi, držite se saveta i zdravih principa i da mi budete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Hvala, takođe i vama svako dobro želimo, pre svega dobro zdravlje, dobro raspoloženje i Bog da vas čuva. Hvala. Ja ću najaviti sledećeg našeg gosta. Na 3. mart, znači vo četvrtok, od 20 časот и 30 минути, ќе го имаме професорот Мирослав Пуик, како да ги промениме своите мисли. Следната предавање на 10. март, во четврток, исто во 20 часот и 30 минути, од истиот предавач Мирослав Пуич, зошто мрзиме. И третото негово предавање, кое што ќе го имаме на 17. март, техники на заекнувањето на нашата волја. Така да искрено ве повикувам да бидете присутни на овие датуми во ова време, значи 20 часот и 30 минути. Повикајте ги вашите пријатели, повикајте ги вашите соседи, па дури вашите непријатели да ни се придружат, оти верувам дека секој има потреба да се променат мислите, посебно денеска. Така да, мислам дека ќе биде од корист не само на нас, него ќе примениме она што денеска вечер го научивме од доктор Драган Иванов, дека споделувањето и помагањето на другите причинува да кај нас се создава таа позитивната емоција која што е корисна и за нас, а и за оние околу нас. Ви посакувам добро здравје, мирна и лека ноќ, добар одмор и секое добро.